Menta perlongan wara sepi khubor ka message ke bakrau Putin cikileno halor ke jingjia palgam penrem presiden ke Rusia Vladimir Putin ya ke jingar tma keleno ka besar kai palgam ha ka statement Presiden Putin petengan ya ke jingyap kiru wajba ha kani attack ka bahe Putin uthoshti ka Indian leadership kan thup ka presiden bacu prime minister kumba arpsan ngut bun kitoris ki bai sya panyap ha ka jingar tma keleno ha palgam kani ga attack ka jingar tma leno ka bahe tam nadu gejing terbom ha Pulwama hausnam aja ke kendai Putin halor ka Pahalgam atak kudon ki kentian ba ongkumni daga boburom Mrs President Mr Prime Minister sngopo pediang ye gejing petengan halor gejing irtma keleno ha Pahalgam kiba kilanot ki digiru pajba ki breu jong kiri baper kani ka kamronar ka besar kai kadi ka bumlapan pediang lagalong ha kanogoro kubenta ngi khmilenti baki organizer baki rubaman kin sayo ya gejing penstom ka badai hok panyo ngapan pau ka jinglong teli bat gejing saibor jong ka India ban address ya gejing kiu ki kampentrim jong keleno so papa i ki kentien jong ka jing solem bat ka support syaki perlok perjor baki bahing sem jong ki bayam bat kumjuru nga wish syaki bamansau kin sakot nyo kloy ong Vladimir Putin presiden ke Rusia Khoblishibun story telah London Network Daily Post